Laban request di dalam dingsun ba Nicholas pada yu chairman jong adop ni tim pemawati konstituensi buat kiwai kinong tray juga parti sekretari sinong ramai sinong berlang angni minta buat kerpang ya pi ki pai ba jong gani ga mawati konstituensi ba ke jomi ira slokunan ban ira slosngan ke bensin banyai ya ka durkmat ke jongpi banyai ya ka jingkershan ka wampi di paiba tijuai na kapor sa kapor ka parti ke jongi ngagen mau na du kapor ka bang idang ya ka MP election ha kapor ka ba Dr. Ricky Jason kon idang long kertong nidon sibun ki jindo jingkerman namar ba ki breu ki ong bahapo mau hati konstituensi ki paiba idang bun ki wadon ki baduna dang ban ke cindung le si klem ka pisah kan kate ke ba ethan na go benta jong ka parti ke jingi ban yo ke jinjok henry kumbang yo ada MP election ka ladap ngelayo ke jikresan ka berat ba na kipai ba jong ka mau hati konstitusi ban ngelayo hadu kat nreo hajar tam ki vote ada MP election ke ladap mismo kunan ro bang pigi pai ba bayil pinang yai kersan yangi bahak MDC election dola debru pila ay ke jing kersan ke bapura ha bang layo bang yo ke jing job ke bodon burong ki parlok nom kersan bayil nganom kran sibun ki nomor idoni presiden barangba iban sakren iban sepensyai ya kita kimat ki jura ki bang parti jingi kadan naga mentaga riwa ka jaj bagre bajingi bat kumjuru naga mentaga ni ke MP election ka by election ka ba Dr. Bats Kemarbo insalong candidate naga parti ke jongi masyukra ban syukran tangkat tu kan ni kimat kibakta ya ke konstituensi ke jongi kibakta ya kimlang masalang ke jongi ngagan mau haga jinglong MP ka ba kandidat jongi Dr. Ricky Jason kon haga jaya MP ke jonga badi tujuan bakidon arti kimat kiba kata hadu kata kumu nong yalam kumu MP ujongi bat kamat ka banengkong kadai ke jingkot jingkia bat kamat ka baar kadai ka education nani ke jinang jing start bat idodon ke jingthang ke jing angot ban kentiu yakini ki arti kimat hapo kani ke dong ka thang hapo ke jala ke jongi parlok bayet ngako ban kedau kaptu katne kimat ha kamaya day bat ka kwat kya spesifik ya kamau hati konstituensi ki jongi haden bangala job kumu MDC harin ma pigi pai ba ba e kila jet nga bangan long kumu MDC ujong pi nalalay tala ka jong ka khamat ban lekpet ya ka jinglong jingman jong ka PNC maulas nai nalalay tala ka jong ka khamat ban lekpet ya ka jinglong jingman jong ka maulas nai PNC nalarong yakini ki subcenter ki badon hapo ka mau hati konstituensi ki jongi nawak sibun ki jinduna ki badon hapo kini ki PHC ki badon hapo ka konstituensi ki jongi ngira snow kumen man yo snow baka sarkar dang hakini ki kindiat penai ki kindiat tayo kala penpena ba ngira yo sakaway ka PHC hangte hapo maurong ngira snow kumen sisa handai ngaka ban kedau hangne ya ka padek ke jinong jingman jong kini ki PHC ki don hakini konstituensi ke jongi mapi ki pai ba ki bawan hang ne ngati pa pitip shai ka ka condition jong kate ki PC maulas nai ke badan hante watang u doktor ru ondon haba ki pai ba ki kwa ban yo tang ye ka birth certificate ru tim yo doktor ban sain ye kata ka birth certificate ke jongi haden bang la job MDC kumang ang nadu mena ngalayo iya kani ke jinduna bat ngalek support DMHO ban ay ke jintho ye ke DMHO pan kedawi kini ki jing ki pai ba ki don pan kedawi kini ki jinduna ki bagi PC ki don ha konferensi ki jami pai ba be masuk men ba kini ki officer ki badan ha office ki la persang dan respon kan bala henry kalong ke bang sausi ro ban ya tho e kini ya ki pai ba be bagi don ki ki bom biang na kalian jong sarkar idon niwe staff nurse hangte po PC maulas nai kepada staff in charge
Ibadi ibahe do kumka staff nurse ka bahe hangte po maulas nai. Ilai tho yang ai kijing duna jong ka si maulas nai hakaba doktor umdon MBBS doktor umdon nangta ka ambulans ru umdon ka umru umdon kini kijing ngalak pensung siya ka di MHO ngalak ai da kijing tho. Hendrai ka ka ba susi ngania tho eping pai bang ba tang haden katto ka ni singi ba mga ngalit yo kejat ni kete ke PhD kila transfer no what ye ini nurse in charge iba layo ya kajing jo ki pai pa kajing shania jo pai pa ila train te po molos nai PhD la kumba shi house na mai pan wa kada doktor ru ipai ba ki los ibalong experience wa ka kam ko train tingam tip ka ka manobas ngawram ka jin perkhat ka jonki u ingkong salang mat hang ni ngam kwa ban kren ni kata ndre kwa ban ya tho ya phiki pai ba ya kata ka jing shisha wat ya kadi ma juro hadin ka to kan ni tayo na transfer no di parlo baye ladang ikren ya ka kwat ka kya idon shibon ki jinguna ti pai ba nong song snong baye jo ka mau hati konferensi ki ba bon nangi kidai ki nong rep ki ba bela man la sngi ki ba lek shalom ban rep ni kunai ya ka pisa ke jongi ban penlang ha ki bang akong ki jongi ban penlang ha yeng jongi kat bangila henry la dangi perkat chanu kita ki pisa ki bangi penlang kata tilikisnem chanu ki lek tu kita ki pisa ki jongi baro ki pisa ki bangi penlang bonsin ki lut ha kapor ke bangi tang ha kapor ke bangi sitom henry la da ka sarkar jin la da ka sarkar ka don ya kita ki jaga sumar ki babiang jin la da ki ka sarkar ka don ya kitas ki padon kam nak betau pai ba balai pai ba unha ban pelut yang bisa balai nya ban lek ki private hospital haga ba ki pai ba ki do ya ke jingshan ya kita ki civil hospital ya kita ki hospital sarkar ki bedon haga jala ka jemi ada ba ki pai ba kim tre ban lek ki ni jaka sumar pai ba sumar ba ka des ka wei rum don ke babiang pan hadu ki rukom sumar kimlong ki babet ki babiang parlo baye don shibon ki la dang ikdau yang jingduna jong kani ka sarkar tamtam hagaban penbit pendiang ya ka kot ka thia ka jongi ki pai ba ngakan mau hakpor ka bang lech chagawi na ki jela ngalai ya kendo ya ki katu ka ni kinong train hagabak tidak la hadu ka takta ba kini ki doktor ki baki ka sarkar ka abu isdiwe ki jela kila awat ban lech ya ka home visit ban keli phipang ayu ban keli kumno philong ban yarap ya ki nongpang lakum nukum arsin citayo tidak la banlek ya kata rilang lang ipet yang condition ke bang ngilong kan ada ki pai bang kilen si PhD ke bang don kim la ban kendo ba di doktor parlo baye ki pai ba baye ladang ni pai sya ke jingnang jing start tat sya bang ni pai ladang ipet ki school building kilong di baye senai hadin bang alalong pumu MDC ngalayo si bun ba ki jing pen snow na ki pai ba ladang ipet ya ke condition jeng kita ke school building tentang lah isin Asia shawan peki kena ban pensiong ni kun ikti jung yang kita ke school ke badon hendrai ladang isnap pada ya ke jing kren kom ke jung ka sarkar lasno kumba baro kita kila biang lut bat kalong ke pada ke bas susi ladang ipek ke ba jiah long ha ka ground reality ke badon haki snong ki thau jung ni di parlok be dang haki ni ngasukwa ban kren kindiat ya iwe imat kamar ba ngalayo ban jakran bakatu kan ni kinong hikai mo te nga kenmau bah kini ki kindiat tayo belalet mo kala don gajing persyang ban ya phaloi jit kemat markeliang mo ha presiden barang ba jingi ban wei nong elam jongka sarkar masukwa ban kan kindiat ya ini imat mo nomor baknang bagi pai ba nomor ki pai ba buntin kun smuto ka ei ka jia ka ei ka balong wat kinong hikai ru kim smuto than mo Siapang kan ni kata tet exam ni kata tet qualification kepada sarkar ni akran bro si kata kai kan ni kata kadai ka teachers eligibility test mo kani kata ka win ki qualification hakaba nagaliang ka NECT house nam arhajar shipho kala ai ya ka jingpen bena mo ka win ka notification kelomba baru kinong hikai, mau kita hikai ada kelas 1, ada kelas 8,
kira iban pendat yang kami katet, no, kira iban pendat yang kami katet. Di kalau don kijing Persiam, nak kalian state government, ban nak kalian di Reuschmet, ban lecture Supreme Court, hak benda iban kami katet. Sementara kidon ki state government ki bom da shimkiatan habari wa kani katet ban hagapor ka bakile yang kani recruitment kani ki thepkam nong hikai kila thep la ka thep ni nong hikai sem da shim ya kata katet kum kawai na kita ki criteria lan ki qualification ki bakile nong hikai ki bandon sila don na ki reusimat ki bala file case po high court kita on ba kumno kat kum ka to ka notification ka ba ka NECT kalau pendi, baru kita hikai, kini buat pendek yang kini kata, kendai mangi, hasil jungi, mangi kita hikai kita kata dia kata, ni kami yokam, kat pagi kita hikai kita kata pendek dia kata, yokam. Dia kumta ke Supreme Court, dari House Nam Hajar, Arhusan, House September Hajar Arhusan, kalau ai yang kawai, kalau ai yang final judgment dia jongka. Bas kalau orang ba, katet exam, kamdei tangkap formalities. Kendai kadai kata ka necessity, lalu kadai qualification kepada kam, nak kata jom kinong hikai, iba hikai di kelas school. Pat haba ka court ka file si kini judgment ke jom ka ong rukum ni, ka ong rukum ni ba, na kabanta kinong hikai, kibla dek hikai lupa di school. Kita hikai, kita kamu in service teacher. Ini kita hikai lupa di school. Kita ke service jengki, kadang palat banyak sansnem. Kita iban pendat yang ke tet ke jengki hapo arsnem kebomot hau arhajar arbunyau kita iban depno yang kita ke tet exam ke jengki kita iban pass no. Mana dia bakin pass, kayak dia tolong bah, dia hapan simno. Ya kata ke compulsory retirement. Bagi hak pensiun thai no. Mo. Tinanta pada ke ongru ba lada itu kinong hikai pada ke baka service tungki kala duna banyak ke sansnem. Kinnan wa asu banyo promotion. Balada ki kwa promotion ya pan penjat yang kami kata exam jumpi. Kata dari judgment ke baka court kala ai na gamanta kinong hikai teki parlok bayit kai ke baka ko abanong ani kalong bangilayo iya ke jing persyang jong ke sarkar ban sakti pade hak wede baka ni kam na ka baka persyang banong baka ni kalate kata kinong hikai menta kisyong hak sarkar kumno bakang wanra ek polisi kebab kena menta ka jimbit jingdiang jong kinong hikai kamla awan suong ba kumba ong upilan terus nakoi ka kani gasnam jong ubaloy nakoi ka gasnam jong ubaloy iparlo bayet chumutur mapi kirong hikai ba implementa ki badan hak service ban hikai lada ki phau kali kisnam baru si kata undon ba object iki ba ang ba long qualified la ayo yang kam menteri long qualified menda pada kentang kan sakti no ya kata kabom la ban long kadi ka sarkar ka bom dan ni jigit klik pai ba ye la ban kudaw ni jinduna di bak sarkar mission ban ki ba bon ki ma ibang la ban kudaw mulai ngam kwa ban kren jong ni sayo jingkran ke kambia ke kamsha ni presiden bangpa ujongi dengan syukwa banya wer lam ya pi pai ba ye sajisin bomba bila ju ay ke jingkrshan ke jumpi na kabam ban nang yai kam ma ke jumut jam perkat ke jumi mangidan kam banang ay syusyu ke jingkrshan na ban ngala tutu syai di perlo ke ik mo ang ebi mena kumu MDC jo ka VVP ngala persyang ban kren ngala persyang ban address kita ke jumi pai pa ndrai haka bakut lada orang mati M, teka mun M yung lah benda ye. Nak kata-kata orang, kemudian kamu kalau kau tinggi pai bak tentang lain deh, tentang ai ke jikir shan lo pura yang ni, ba andang ila yo, pan bak hendak kejong keti yang ke bor sinsal, kata-kata for, yang lah pan penurlong, yang kejing ang lo kau tinggi pai bak bertua. Tentang deh gini giginten, ai ku bela ye pi way na duk di
Nong yalam jung parti gibran hangne ya kipai ba ye jung ka konferensi ni jung ni tung nang yelong gibas kam ini dua ero beli try kita ko nang ai ke jing start ke jing syupang ha kinong yalam di jung ni banginang la ban yalam ye kini ke riba ke jai bendre ye ke jela ke jung ni na ka ba long menta sya ka ba khamha tung ni pertalang ye ke syam ke jung upra lai sen lai wat ha pra How pra! ha pra How pra! ha pra How pra! kumai shibon kumai sya jargo